Tapi di lumpur cok lo ngomongan cicing. Benar cicing. Pas lah pakai isukan tukang lauk mah babakaran. Mojo nanya nyen usaha usaha sorangan. Oh, so benar. Anjing, aing disiksa nih tanggal mana. Sak mental anjing belum kain apa sih. Asa-asa deh anjing nama. Oh, betul bismillahan gitu goblok. Bismillah lah, pohon anjing gua ocak aing disakali deui bismillah. Punten. Hiu datang eng. Mau kembali ya. Hiu dia anjing. Kotor kacau. Menang di mana?